Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatinggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da inadi. Runiti ken Habibi. Kadwada pay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Yes, good morning, good morning, good morning, good morning kada kayo amin. Good morning kada kayo amin nga agbuybuya, agdengdengeg kada ito'y programa tayo nga Anya-aya. Bigbigat nga nakaringringgor ni Ina D ngem in the place to be kastaunay apo at the prelude na dati pa nag-live ko prior to our live today ay apo kastaunay nga napagsasaritaan ni ngem i-greet ko man paylaeng dagiti amin nga agbuybuya kay nagdengdengeg dati Anya-aya program ni Ina D ni Engineer Rolly ken ni apo Doktora ano da apo na ni Doc Hani Tamayo, the formulator of Doc Hanis TV. Because kaya nagiti amin nga agbuybuya ken agdengdeng kasi inulit ko. Api pa ulit-ulit ang itangal daw. Iti Anya-aya for RPN DZRL 639 kHz Radio Ronda. At da kami nukwa dito'y Baay Batak. Iti RP Building. Ano ti RP? Nukwa Richard Pungtilan Building. Ti asawa ni Ma'am Daybelin Pungtilan nga nakapimpintas. Owner, proprietor and manager kida ti RP Building nga rod ngayon ti RP and DCRL 629 kHz kan data pag gasolinahan nga adu ti nagugwapo nga lalaki nga gasoline boy da kumusta kayo naragsak ka man itanana kasla na sibun nasibugan ka sa dirabi ko nada. Of course, anak ko ma, Jerome Kit Calano is watching. Anak ko na Arlan Pasis is also watching to my dear Arlan Pasis. Nasibugan na kano. When inay, kat agdingdengag ni Ate Lovely, ibet Thailand ko na. Good morning, kin ka Lovely, ibet Thailand. Nga kanayon da, nga uy-uyawan. Takas na kano, Becky. Ako na nagsaka ka talaga. Tani ka no Lovely event Thailand aglalo kini natin radio opera niya nga anak-anak kami mo lang ko uyawon na kano. Uyawon na kanayon ko di ko na nakat. Ay ina di. I-greet mo man ni Lovely event Thailand ganal nga aglat-lat iti buhok na ko. One, anda nang ibaga nga kasakit. Pagtalaan nyo man data bakla dita ko na may ni Apo Padi ini. Ada na minsan dita dingirat. Madamang agdadanga kami ni Joji Aquino ni Lovely Thailand kan siya. Ta intrams data idi babatit dito ita siya nga kasta. Madamada nga ada intrams da agdadanga kami mo di sango kuna ni Apo Padi ka. Abi nakaligur di kita kadto ni dati ina di aya nga babakla kuna nak. Abi ada ka di babakla Apo ket ni mo ina diti adda jay kuna la sagat. Anangahaan, ada kaduana nga narin tangga jay sango ti simbahan. Ada duwa nga kaduana. Kita nga kasta ti kaduwa ni Lovely event ni Joji Aquino. My God. When inay agdengdeng ko na pauna yan. Tayo man inak ti bensa ayem. Anat gapuna nangimato ti bayadan ko na nagpintas ti titang kun na ninik na bareta. Thank you so much sa kadado kayo. Anak ko na buwisit ka
visit karan di operanya ni Lovely Ibet Thailand. Apay nga ming uyuyawin nyo, dati anak-anak nga Lovely Ibet Thailand, nga aglalati, kasla aglalati, tibuok na ko na. Tibo da duma kasla kala taga Kurimaw, kasla kala taga Pasukin. Kung kunada kanya dati nakuha. Hanating aming kuha na, di ba, agpurpurpur, katusot yung purpurpur itata. Hangkong yung taga Kurimaw ta gagayom ko dita data Kurimaw nga gaputa apet ti fisherman kas JT buok dakad mong agpurpurpur kas jay. Kadwa na kami ti uso itatakot deti kas dead hair nga brown. Una na. Anak nagan ni Lovely Ibet Thailand alod no Becky Suna. Nana ko nana. Antipiling nukwa na gana. Ay apo kaso ni ragrag sa inyo kideto yung bigat gagayem ken kakabsat aglalo digit yung anak-anakak. Kumusta kayo? Digit yung nearby municipalities? Iti District 2 comprising. Dito yang ko itatanga Batak. Kumusta kayo amin nga taga Batak? Kumusta mo dati sumaruno ditoy? Paway! Kumusta kayo dita Paway? Kumusta amin? Digite gagayam ko dita Paway, digite Inavel. Naginagayam ti Abel, gagayam ken kakabsat, mano ka diti Peryard. Antipining nukwa nagan na ko na. Ito mat Kurimaw, kumusta mat digite LGBTQ, kumusta mat digite barong administrasyon iti Paway, Kurimaw, inutipay dito yung Pinili. Kumusta mo ti Pinili? Gagayem ken kakabsat. Kumusta met ito'y Badok? Ano dito bagbagada? Apo ta inek bill. Kadi anana, ketne, nagnina bayadan ko na. Barang into nubigat, mapangkuman alaen iti side. Tanarigat nga, agmambanaw bawak, no awan iti pagibasaran. Nasken nga adda, pagibasaran tayo, even a simple interview coming from the INEC, no malawlawagan man detoy, ingkap to ko ni boss ko man into nubigat. Kasta siya topic, dito yung station mo ina ko na dito ko. Wala ta Becky nga rod ni ina di aming nga ana aglang lang nga Becky. Anak ko na naman Lovely Ibet Thailand. Naala kamet itan ko na. Adda nga min digite babae nga aglang lang nga Becky ni dati Lovely. Namamuyo apo istoken nyo ti FB page na urat nga agpungpungtot. Dito ka nagagat nga babae ngam Tsaka mo ano api pinaganan da nga Becky tananipod iti anak-anak dito inanipod pala di grade 1 tikin nina dito nga aming kakasla Becky no agsao kakasla Becky tipe pa nagarwa na kasla Becky napanak lang nagdawang trending na kon kunan ng kasta. Wow, good for you guys. Apang kayo man nagdawang son. Nagimas kitita dawang sen aya. Mayat samet numapanda agprotesta dita sangot inek kunada digitoy aming you can always say that, guys, na kayo amin nga nakaranas. Everybody kat nakaranas tayo iti panagnato, kung ano di talaga nga 100% tingin minaan na di kuryente tayo. But I still need to talk iti administration mat, iti INEC, to be fair. Kasi dati nga kastahan, ti agibebes lang no anati sasao tayo. Of course, no agpukaw ti kuryente nga kastakat, di ba? Nagpukaw ti kuryente, sinordo di agfungtot kat nakapudpudot ngam alain tayo mat-decide to be balanced. Tapno da tayo nga iti NGT multimedia kat it should be, we have our fearless views, we have our opinions, we are opinionated, but kasapulan tayo nga alain di jay side mat iti may sa nga company like INEC. Agel elect ni Mami Josie, madama buya mi, dito kusina ko nanam. Alam po, agel elect kano dati nanang ko nga Josefa Albano nga ganal. Kumusta kayo all the ganals? I would like to convey my congratulations, my felicitations, my adulations, and congratulations kanya Anthony Ganal. Simrek ni Anthony as one independent nga party. Imagine, number 3 ni Anthony. Kitam nga talaga nga sa Anthony kan Ma'am Josie Aya speaking iti destiny,
nga talaga, when it's your fate and if you are destined to become a public official, ever since this Ganal family, they've been serving Solsona, ang pagbabalik ng isang Ganal, and hopefully it will be a very fruitful administration again together with the Delaras ni Manong Ninoy and the resta. Kikinawatan dating nga grupo, kikinawatan da ever since, and may sa kinarigreg kadagitihan nga nangabak. Congratulations, job well done lata. Sinublatan lati isem ti may nga politika, di ba? Damage man ken lovely Thailand no. Ano det? Damage man ken ni lovely Thailand no pudpud no tabarukong na kunana. Da kaya nga iba ka digito. Pinag-uuyaw kayo nga tattao agis isem tay ni boss ko ni. Da kamo ano man ito obra ni boss. Ada digito pagkakwartaan ni gigana na digito samot. Dito samot imprenta deti kwan Taliano gold detan. Lovely bet Thailand, real or fake kung kunada. Katapay kuma, no real or fake, dakkel man mo no basit basta dabarukong mo. Ina, June 15, second birthday to apo kong adim lipatan. Am tayo bakto the whole Tamayos and Thailand. Ni boss ko ayabak to. Umay kam to June 15 ko na. Christian Factora is also watching. Before nga commercial break tayo, ibasa man, naglain kayo nga sumau itata. Ni Manang Leilani is also watching. Kuna na nga kasagagayam ken kakabsat. Ina, pa-shout out man ti pamilya ni Manang Mildred Fernando. Tiinda pa ng pasina, iti ingutan na nga asawa na. RIP Manong Sebio, our deepest sympathy, Manang Mildred. When, I'm speaking on behalf of the NGT Health and Wellness, my family, and to the rest of my friends. I'm speaking on behalf of them. Our condolences and our prayers iti panagpasini iti Fernando family. Mami Mildred, we are very sorry for the loss. Gemma, Fernando, gayum ko, we are very sorry for the loss. Iti may nga ama. Tisarikad iti Fernando clan. We are sorry and our prayers and condolences may come to mat. Lovely ibet Thailand. Sana all kung na nagsasarunod deto yan. Iti pamilya ni Wing Bueno dete pay may sang anak-anakak nga napanmutan iti sa bali nga biyag ni Wing Bueno apo kat na-cremate 1 week na po or magto 2 weeks na yata. Wing, inutitian mo anak ko, ikarkararagan na kami nga nababati dito ni Wing Bueno kat nagsaksakit kat bigla latamatan nga dejay hanamot negasatan ng itibiyag na dito agpapa nana nagpasina nakmet to'y pusok na heartbroken kadagiti amin nga na heartbroken kadagiti amin nga tutuok may panggap ti ayat. Congratulations ang pagsasaritaan teman ti ayat kidi paki-share Princess Thailand Mark Bon Damaso, lovely Thailand Mark Bon and the rest paki-share human deti live tayo kan deti programa tayo nga anya-aya ta ikan tayo man iti chance iti technical studio nga mangted mat kadagiti commercial nga mang bibiyag kidetoy programa tayo nga anya ay more for our viewers, for our listeners. Aggapo kideti very informative, very happy, very bubbly nga programa tayo with Ina D in the place to be with Doc Honeybee and Engineer Rolly titi panagsubli dahiti programa tayo nga anya haya. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da.
Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Clarita Uguro, Batak, Ilocos Norte. Hindi, siyak pa'y napadasan dito tibok ko sa apo. Nasakit tibuksit ko. Dito ko na nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktor nung awamot lata. Usar kidi ko serkot ko omeprazole. Ngamidi ko amang kung kanayon to di CRL ni doktora. TB ko. Iso nga ko nakide. Tumanod na kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti TB ko. Di ko ala sinubok kumot ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. Iso nga jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kayo nga madipe nakapadas, apo, padasin yung muti tibikos, no kasanong muti maitid na kada kayo. Okay guys, agsubli tayo man ng kilati anya aya program tayo katadator. Thank you very much manang Mang Robert Marita Servilla Gascon. Thank you so much Mark Bonvin sa masodan ko na share dan ina I miss you ko na da amin digito. Ay nako, what a way to kickstart our day kideto nga aldaw. Anati masida, anati kayat mo nga pagsasaritaan tayo kideto nga bigat. Bigat nga nakulem, naimas lata ti agsida iti balatong. Apay nga ta nga ti balatong kat naimas during rainy days. Pero di balay nga kas nakataan mo't nga awam al-aldawon na ti kuwan. Awam al-aldawon na ti balatong. No talaga, di nga awan si Dayo akat agbalatong kalata. Naimas ti balatong no nalamis. Nga pero di summer, inaldaw nga iso ti sidsidami ti balatong. Nga iso ti paglatagan no ka, Digiti tumtumag ni ina di. Talumakay, bumakit meten. About love kumatapik kat nilabli ibet Thailand kaya ado amuna about deta. Anak ka di aya, anak ka di ti ayat. Mabambanog ka din ti puso yung nga agayat. Api namin mabanog ti puso nga agayat. Anak ka di ti pakabanugan ti puso nga agtalek manen. Anak ka di ti pakabanugan ti puso nga agayat manen si ka Princess Thailand. Ti si daen mi ita inaket inabraw nga bagas ti aba nga datarong ken palnang na. Ay wow, detan nga dakuros na. Kuma. Good morning Uncle Agustin. Boy Juan Jr. is watching together with Auntie Berlin Juan. Adayag Juan ko nakitita. Thank you so much for the great love Uncle Agustin Juan Jr. Kumusta kayo? Did you enjoy your vacation? Enjoy your vacation. Nakapinpintas, di kita makabakasyon, Uncle Boy ta. At dadamag ni, iti media, manukit kita, mi nga kasakat. Kas agsubsuble, o madadumo man, di iti cases on. Madado cases, and kadagiti nakapagsubli, iti Pilipinas, nga nag-take vacation da. Ay, Diyos ko, congratulations sa inyong lahat, Uncle Boy. Ta naka-vacation kayo, and ay, apo, pwera lockdown tayo laom. Joel Robson is also watching. Hello, Joel Rubes. Christine Go is watching. Agi suggest kayo man, please share our program anya aya
for RPN DZRL 639 kHz Radyo Ronda. Hindi nga min, kumusta mat dati manager tayo nga nakagagagat in the person of Engineer Rod Sadjan. Kan dati aglonglong hermat kan ni Sir Joel yan ti adminan kan CNN Philippines. Di kita yung security guard mi dito, RPN. Lumagda nga tumangtangkan, agbidbidugol, muscles dan. Di kita yung duwa nga naaram, nga engineer mi. Di ba? Kakaaram da. Api nga ta, anak ano ko na pa. Adapi dati rumorya ta FB. Anati S. Anati S. Nga naimas nga aramidon no pinagtutudo kung kunada. Dati magbagada engineer rolity. Anak ano nga S. Saluyot ko na mat. Wano sardinas ko na mat Ato di kita nga rumrumwar nga. Di kita memes kada pagsasauyan tikwa. Ti FB no da do mga kasta. Ana Christine Go, kumusta ka mat na bagta nga dinagkitan si ka Christine Go Anapit na imas. Puro ka na yung kastutisid. Sidaan tayo at dato yung mga oras kat panagpampanunot. At dali pa sa rabo kanyak ni Uncle Gusting ni Uncle Boy nga Juan Junior kani Auntie Berlin at di pasarabo da kanyak engineer rolity. Dati sardinas, dati batit lang, babatit nga sardinas. Nga na in olive oil ko na apo ore lang nga nagsaidag ti busog ko nga. Sinolo, di mesa nga sardinas nga. Apo na imas, di olive oil na namlat nga nananam. Pa shout out man, gayam ina, kadete ikit ko nga nagpalubos manen ken lakay na. Bareng naagasan tay pinang palpitate nan ta may iniliw ni lakay na. Kumkumleb sa manen ta mailiw asigod manen kunana. Ala apo. Madideti kukun ni Dati Joji Castillon. Agpalpalpitate manon. Apa nga may nagpalpalpitate kayo na pamanan nagsublen ni Egay yon. Hi Egay, if you are watching, nagsusubli ka man nga dito man lang nagkikitan. Ay apo, tapos pinanawan yung malata. Di kita asawa yon, pinanawan yung malata ni Igo yon kan ni Jojin. Na agpalpalpitate man, agpalpalpitate. Ay kasi no ko kadi nga talaga no panawan ti asawa na ti bakit na agpalpalpitate. No kwa. Anan kunana. Apay nga ana dito agpupungtot amin dito. Kunan lovely. Anan Randy Operanya kunana ni Randy Operanya kano. Kunan lovely. Ina bagi katon June 15 when kunana. Ala of course, ala kita agtuman data schedule data June 15 makapagsaanak kadi magkada kayo mat si Kalabli no ada di kita ganya dusyo kada pagpadayayo. Kana kababain mo no agpadaya kayo nga dya umay agyawid. Di ba? Siguraduom deta si ka. Good morning to my dear Bernadette Parado. Good morning to you Mang Boyet. Good morning to you Bingbong. Good morning to all of you. Lucas, Baby Casiano, magbuybuya da ka no amin. Anak, kumusta kayo matan? Kumusta? Nakaraman kayo kadin iti abal-abal. Apo sinako nga abal-abal na alada si ka-engineer. Ita ber. Ngamawan na bagi. Apauna yan. Apay ko na. Tatan. Pagsasaritaan teman ti abal-abal kan deti ko. Deti ararawan. Apay kanumang Bernadette Parado kan lovely Thailand nga nangina ti abal-abal. Jak amo no mano, handa nga mabain nga mangibagan sa nga good way is 500, uno sa nga ribu ti may sanga salop kas nakasjay. Apay nga nangina ti abal-abal. Di ba? Pagsasaritaan tayo man no apay nga nangina ti abal-abal. Umay ka ngamin umyan. Tama ijay dahil tamang sa tayo, mamis na ka dagijay napan mo tinebtebengan as bibiyan. Ay dapat la dito nagugwapo nga tinebtebengak. Ala sige nga rod, umayak tuman umyan ita. May kamtuman agpasyar. Mimbag nga aldaw mo inay ko na ni Christopher Jao. Princess Thailand malagip ko deta ko na. Una dami nagugwapo idi ko kat napandan tumat ngamin. Nagpintas deta aritos mon si kaina di ko na di kito nagugwapo nga lalaki nga tagaman anteng. Ay kaya iyo ko na mat. Ay kaya mi angam awa mo tebeng mi di ka di tinebeng akida. Or nga ni dakla sultaken idi ko ti sakit na ata.
Anang arod, ng pinainom ko pala, alo uminom kayo ko na, ay apo, nagbuwapo di nga ubing, adadapay lang ang aya, malagip ko deta ko na. Desa de la Cruz is watching, di ba? Christopher Jao, ton ano ka nga agasyung ti office mo as the Federated SK Chairman. Maricon Bilorio is watching. Si ka Christopher Jao, mang-create kamot iti program mo, tada kayo nga SK, ada ko ma-program yo ore 1 hour twice, ore once a week laeng deta. The SK hour, kunana si ka Christopher, ta no makita, damit digiti ubra ti SK, ta tiamin ko na dagat awan ubra ti SK, talag palpaliga, talag papasers, awan mo ti may tultulong da iti barbarangay kung kunada no kwa. Ket napan mo lat ta intudok ti aritos mo nga nakatetan no inarborda. Agtal na ka man si kalab, litay nan sila, kuna nga makatetan no ita. Haluk! Makateta, no? Nagbabastos kayo, mat. When inay, i-feature ko dagiti plans and programs. Of course, manulaang matikom, dito yung katay pang bayad. Mumulaang ganan aircon mo, kung dito electric bill mo dito, iti NGT Multimedia. Tapno na pintas amin, agigid dandetan. Federated Chairman ay SK, then MPS Dingras. Kung inyo detan to, no, June or mid-June, iplastaram ti activity design na si ka Christopher Jao. Tapno maikwayo amin mailatag yo amin nga digite projects kan programs iti SK, di ba? And as KK that kan deta kalasag nga pagopisyon nyo amin. Earl Joker Albano Ganal is also watching kunana. Ay si ka Earl, mangbugoong ka man kideta amled, nakainimas deta amled yo. Kasano ngamin nga nakagatang ti amled guys, ili ko Katawang mat neranamat ni manang ko nga tomboy nga napan nagpasada. Damo nanang ko rimwarda sino nga timang guguong dati ka anak nga beki nga ni Jack amuna nga rod. Kat sayang lang dati amled nga nagimas nga mabuguong data amleden aya. Amled is the small version of palileng. Sige inay, I will do that. At da kamit nga mang-guide kanya. Of course, di ba? Of course, si ka Christopher Jao. Earl Joker Ganal is also watching. Ana Earl, tun ano ti umay mo panangraman kideta pinangraman kideta palileng. Tulungan nak nga mang papigsa ken mai-promote ti SK ken KK dat dingras inay ko na. But of course, amo yo amin gagayem ken kakabsat ti KK dat kabataan kontra droga at terorismo nga isu ti pagkuan ni pagopisyalan isu ti head iti dingras ni Christopher Mariano Jao. Ag 3 years to nga kadkadwak ni Christopher Jao may panggap kadagita nga ganganyados and it turned out nga iti SK iti dingras they've been very very attentive, they've been very supportive aglalo kanya apo Mayor Jopre Sagit kana apo Jopre inulit ko manan kana apo Vice Mayor Erjo Valenzuela and the MPS Dingras they are very attentive when it comes to programs kan supportive da pay. Good morning amin dito yan. Dapat in-share da kita inyo amin nga kabagyan iti Albanos and Ganals, even my kiddo the very pretty Petty Elaine Ganal Sadang is also watching right now. Lalab ka talaga you're my number 1 idol. Thank you so much, Christopher Jao. Kasi makikita ka, you are very cool. One of the coolest kan alisto ka kami nga maka-imbibe kan makaala. Dati alisto kami ni Christopher Jao nga dati ma-educatean. Han nga natangkan to ulo na dati nga ubing. Tun ano ka nga umay umyan kunana ina, tun ano ka nga umay umyan. Katumay to umyan dapalile nga buguong. Tun ano ka diti mabalin nga uumay ko umyan dita, mabalin mat into no rabii. Mabalin mat into no bigat. Tun ano ka deta no makaisagana ti swimsuit ko nga umay mat dita kwa, nga umay mat dita agdigos-digos. Ay umayak sa nga talaga si Kalabli agda amled ken udang kunana. Umay nga rod tumalam.
Sika man yung baga ton ano, kunana. Into numalam nga rudon, umayak to nga rud, umyanyan da. Into numalam, ket baka, ta, itidaan nyo basit, deta kwa, yan arasaas ni uncle mo, nga engineer at Tamayo, si Kalabli. Ibagamang kanilabli ta, ikanak to dete, amlad kan udang kunana. Siyempre, automatic di dyan. No in kaina umayak met no kwa kunana, ala sige nga rod, when mabalinda ka dagasen, agpalawag kami, anat oras kayo nga agpalawag, to iuray kay ditoy kwa, NGT. Ibagayo latan, kasi adapay lang aramidon mi dito yung until 3 or 4 pa lang magkidi, so we can get straight, go straight ita man ante. Agsubsublin to dati programa tayo nga anya more commercials. Tayo nagsubli tayo ay itakel tayo tuman pa ino kano di kita ay ayat kung kuna dalata isot apay nga tanga ayat lata ti problema ti lubong. Ayat ken maayat iti pa nagsubli dahito yung programa tayo para iti RPN DCRL 639 kHz sa Radyo Ronda Inadi Roliti and Bokhani will be back in just a short while. Promise! Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Ako si Candy Kakaktin, 48 years old, taga Barangay Surgi, Pauway. Bali, mga 1 year na akong gumagamit ng Tibicus. Ngayong August. Last year yun? Last year. August 5, di ko makakalimutan talaga yung August 5. Hindi ko maintindihan talaga yung naramdaman ko nun. Yung parang lumulutang ako na parang mamamatay na talaga yung pakiramdam ko. So, hindi ko alam kung ano talaga itong naramdaman ko. So, gusto ko man pa-check up sa hospital, pero dahil nga may COVID, mas lalong nakakatakot. Kaya, unang-una parang ang naramdaman kong pakaiba, parang unang-una siyempre parang nahilo ako kasi parang nalasing ako. Parang, as the days goes by, talagang parang yung mga nararamdaman ko parang nag-spark siya dito. Siyempre yung talaga naramdaman ko kasi di ba may cyst ako sa breast. Nag-spark dito sa breast ko. Tapos itong paa ko parang nag-spark dito. And before kasi talaga doktora, parang may nakapapa ako dito sa bibig ko na parang bukol siya. So masakit siya. Before ako nung nagpa-check up. Hindi check up po. Yung bago mangyari yung lumulutang-lutang po ako. Ano po yun? Nagpa-ultrasound pa po ako.
nagpapa-ultrasound ako. Pila-pila pa ako dun sa may hospital, dun sa malaking hospital. Pabalik-balik pa. Pero wala naman silang nakita. Normal lahat. Normal pati higi, mga lahat normal. So, bakit ganun? May naramdaman pa rin ako. Kaya, sinubukan ko po yung tibicus na ito nga po. Malaking pagbabago talaga. Tapos, ayun nga, di ba, nagpa-check up ako, sabi niyo po, yung Breast mass. Oo, May breast mass tapos, ka na. konting ingat lang talagang babagsak na siya sa Oo. Tapos, ayun, after din na spinal alignment ako ganyan. Anong pakiramdam ko noon. Tapos, ayun na, ang payat-payat ko pa, isa pa. Ang Oo, payat-payat ko payat. noon, siguro, wala pa ako 40 kilo. Ba noon parang mababa. Malalim yung pisngi mo. Tapos ang payat mo. Dry po yung balat ko. Tapos malalim ang mata mo noon, Candy. Saka dry na dry. O dry na dry yung skin mo. Opo. At saka yung una-una na napansin ko noon, mga after 2 months ako na ganito. Kasi talagang, ewan ko, luminis ko yung aking, dito, wala. Parang tagal yung balak ko, ba't ganyan? Oo. Dapat. Ayun na, parang pula-pula ng lips mo, ganyan. Oo. Tapos, Totoo. dapat, yung naramdaman ko naman ng ginit, masakit yung mga likod ko. Ngayon, Na-lesson talaga siya. Subukan talaga nila yung tibicus kasi proven ko na siya talaga. Yes, agsubsubli. Ano detan? Agsubsubli. Ay, Javer, parwaran man ni Engineer Rolly T. Agsubsubli kami and with me is Engineer Rolly T nga nalaing nga agayat. Kan adumat ti inayat na nga may sa iti pinagustuhan na ng isudeta ni Doc Hani Tamayo ang dagasan mi ken kaina ko na I will PM you later no ananto nga kastati pagtutugan 3 PM check up ni baby tapos agrob kami to pelaeng kunada ay bongga mapada ka no agrob Emma Rosqueta is watching agtutulog ti madam dama ano oras dagasen da kanton agparob kamien kawanen tap no mailibreda mat kidigita kayamanan yo kita digiti ka anakam engineer Rolly Thailand Tamayo. Good morning ka man pailaan. Good morning kunam. Yes, naimbaga bigat. Good morning naimbaga malem rabi kadigitay adati abroad nga agbubuya kada tayo. Yes. Apo nagmayat itorob ta mayat itudo-tudo nan. Naginit mamet manen. Ada ba si mayamot? Mayamot to dati itudo na agpapanag mabasa na. And then datayumat nga amuna aglaba tapnohan tayo nga naangpep digiti pag sukatan tayo kana nga agtaramitim no ko Engineer Rolly T sungarod iso nga iyagad tayo mat nga iwasi-wasi di ba lovely anak na ganan anak pa digiti kwa anak kano titip or tips tapno kano hangkay une nga magastusan ha anak mangita dala tips for me no hangkay une magastusan iti kuryente kasjay ay apo kat hangkay una usar ati kuryente da kayo nga da aircon na adama aircon je balay aircon dananan ko kanimanang no mapalami is done until 12 kasjay dependan. Sa danto agil electric panen. Da kami maagil electric pan Sir Rolly iti alauna dati umuna nga isbok. Mari na laki di jalam ni isnan. Agulo sa kun ket talaga mang nagtudtudo nga sa nalam ni is ti parbangon ket di ba? Patayo mo ti electric panel. Ngimno kaya dito makatipid gumatang kayo dati timer. Ada timer na. Saksak mo outlet, papampi lang yung J-timer, tapos J-timer may saksak di outlet, i-settings mo maten, papano na ti kahit mga panagsarding na. Di jati ka the best. Kasjay. Amin nga digiti appliances yo apo ikaten dito saksakan na. Naka-on man ka na hanik katen yo. Kasi adalat ta induction na nako di jay. Yes. Deta mo repyo, no nasken. No agsasarno nga pa naginom, irwaryo lang tama deta kwan tay nalamis nga danuman. Amon ti pakasarunok pa inukwan no da duma Engineer Rolly T. Amon ti baso maurnong
nagriga la digite kaan nakakon. Kung napay nga tanong kas dyan. Abi nga ta irwarda into naman agsublidan sa balin to Sa mga balin to baso. mga baso. Kaya nagalisto laeng nga ikaw si ka Alvin Taylan, San Samon Marco to Andres. Ipakbon, Sa monte Mayat ipanan yan tapag yan na parparigatin nyo la bagbagiyo ko na. Nagpuntuta no ko kidigita. Baso na igaman ng amin eh. Baso na inawan na, pinggan na inawan na kasi ko man Uwe. daduma. Kita personal nga baso yung idulin yun, numalpas Gusto pa yung yan. pag-inuman. Tapos deta pa nakatipid na ala da nga ala, lukat da nga lukat tarep. No ana kami DJ Kwan, masapulon. Kwen. Irwar yon, mamamiminsan lang. Itunukan ka, ay nalipatan natin ikan. Ay nalipatan natin longganisa. Ay, apo, lukat. Di ba ang kwano ko DJ Kuryente na? No, Napipis- lukat. Wen, kanayin latang agon DJ compressor na kasi kurang na ko dyan lamis nan. Tingamin pa nagyan iti aircon kada ref. No na-iset mo DJ temperature na, once nga na-reach na DJ, aksar ding DJ compressor. Oo. Iso nga, natiptipid ngayong electric fan. Ti electric fan ngamin, continuous ngamin deta, motor deta ngamin eh. Motor. Kip DJ aircon, when no ref, basta na-reach na DJ temperature nga inset mo, aksar ding DJ compressor na lamisan na kuha. Ito Ay, no, kasi medyo ito nabaran na. to manen, when adamit time limit na, adamot DJ minimum heat temperature, no, ma-reach naman DJ yan, agandar man DJ compressor. Aganda eh. man ay. Iso nga no kuha, ti ko nayo kat nagasgastar ti aircon, nagasgastar nga adayo ti electric fan. Nagagastan nga Adayo. amang electric fan. Well, Jak kasi amo no, continuous data eh. well, jak amo no mano. Basta according to ko 10 to 15 pesos per kilowatt nag-jack upan na iso nga. 10 to 15 pesos kinag-jack upan ki per kilowatt iso nga kasi nga nabigla tayo. Da kami kat from 7 900 kakas lang ti usaran mi idi ko. No mo tata agpalting ti 1 2 kakasday. Apo ti binada ni tatang 4,000. Mang Leilani, hello, Ann de la Cuesta is also watching. Hello, anak ko, Ann de la Cuesta. Kasday. Ada may comment ko kadeta inadingem sapay ko maapot dati akit ko lang. Komentaryo lang ken obserbasyon ko. Dati ti paggapan jay windmill. Yan DJ Windmill. Wen, apay nga dati kumamad nga tagay Ilocos Norte ket adda kumamit discount tayo uri 30%. Awan pa nakabagi tayo. Kasi ilaklako dagayam deta ko Wen, Windmill. ila ko da iti kooperatiba. Awan. Adda kumamit pribilehiyo ati Kuma. Ilocos Norte. Ala, kitantan tuman no bigat, tabarang kasaritak tuman ni Tita Menchi Well. Cariaga, the manager of, ano no kadete, MSD, Member Services Development, isunod no Well. ko ti, naking ko kidigit MSD, ni Sir Noel, iso ti spokesperson iti Ilocos Norte Electric Cooperative, alak tuman into no madamdama ti, kabyangan da, may panggap dati pa nag-ngato iti ko ti inek. Among minadi, idiadak pala ti telecommunication niya. Aday ni kami ti signal na iji alilem, hydro detoy. Naunig detoy. Ngim may nga barangay di babana. Oo. Among libre ti silaw ti libre ti silaw deti yan ti street light da. Tapos silaw ti ay ti kuryente ti balbalay da. Naka minimum lang. Kasi Naka-minimum lang. iso ti kaslapan naka SOP da monthly. Wow. Kasi hydro nga mismo. Oo. Kit no datay ko uri 20% lang kuma when 30 ti mailes kanya tay mat nga Ilocos Norte. Di ba Iso sakil pa- Iso mo kati ilaban, di kita'y kwa, di kita'y ininek director tayo deta. Nagrikat ti ipanpanakil tayo nga the windmill tayo ngam nagninamat kuryente. Wan. Ala, Kanyak. denggan tayo to, no, ana ti kuana, iti sauda may panggap ti kuryente, Wen. parang maka-zoom meeting tayo ni Sir Noel Wen. Andres into no, bigat Bigat. Tita Alaman. Menchi. Among Diba? mamin Hi, Mark inadi. Tapang. Sige, among mamin inadi, no apay nga nang kuryente tayo niya. Was nga nang rugi nga nagtudo. Digiti bulbulong kada sang-sang ati kayo nga may isap gid ka DJ high tension wire. Ag dumakkel ti kuana DJ meter injin ti mismo nga substation da. DJ lost ti kwa DJ lost ti ti mismo nga kooperatiba. Ngem Ada kas mai ti pakaikuan na dati ti mang shoulder DJ apay nga kasjay. Kasi mismo nga manager iti hydro ti nangibaga kanyami deta. Apay nga kasi ti kadakkel ti kurente tayo. Kasi amin di kita loses iti kooperatiba i-shoulder dati consumers ngamin. Yes. Iso nga kahit kung man nga System lawlawagan loss. kanya dato. System loss di Yes, yan. system loss di System yan. loss. Iso nga no dati dati maitupak nga kanya. Aguni in GNT substation ta. Kuna nagpangato di meter da.
Oh. Iso nga kasla ko mag-ground nga eh. J system loss datay ti papanan na. Datay ti papanan na. Dapat kuma, haan ko mga datay ti mang shoulder di dyan, damot maintenance da eh. Di ba? Di jacket Okay. comment ko lang, observation Well. ko lang, ken mismo nga manager ti hydro ti nang ibaga kanya mi deta. Ala denggan tayo to man ti isauda mo deta. When? No, ana ti may bagada may panggap ti pa nag-jack up ti Tama. ti kilowatts per hour. Akal binayada mi na di among binayada mi. Kilowatts no mano ti per kilowatts itatan Diyos. Basta danang ibaga kanyak hangko pa namin kinita basta nang tida lata ti share ko di balayan idi kuan. Ta ore lag tigergeran. Apo Diyos ko kuna. No, kung computek DJ di kasi ti kami po man DJ niya. No man na di total kilowatt hour mga consumption ti per month, i-divide mo DJ ti 30 days. Makita mo naman no ti per day mo. Well. Ti rum-ruman nga computation niya, di ko ket less than 10 or 11 kilowatt. Kilowatts. When? Kasi ti rum-ruman. Ngam no, dyan na pan 15 en. Apo, sa baling So, pay, usapan DJ medyo dakkel. Ala balyan taman. Balyan taman Mapantaman, ti mood. DJ, Balyan taman ti ayat. mood. When? Oo. Agsubli taman dete ayat ang aladenggen tayo man dete ituloy-tuloy milatan apo kat ngan ngani manen ti When? orazam. Apo ko na ticket ni ada nag-text imbag peta sarming adu ti mangkit kita. Ngem siya kandak makit-kita. Imbag pay ta sarming ta do mangkit kita. Ngam sa handa ng kit kita ano na makit kita When? ko na. Tama. Ako nag-lonely mo detan. Nag-lonely mo tan. Pati kanti sarming kat hanga pulos ag sweet-sweetie. Tapos kunahan ako, sweet tang agpaiso. Ngem hanta met nga dua. Sweet na nga agpaiso. Ngam handa mo't nga Dua. duwa. Siguro Tingas sweet na din. laang as brotherly or sisterly love. Ngam adama kami, di kita manang ipapanukwa. Dati i-claim da nga as kumadata. When? Sika kumabaro. Siya magka-Becky. It goes with girls and boys or boys or girls and girls. Deta. At ano pa kami, di kita datu mga tao nga no dete ag-close kayo. Di may isa main laban. Ngam di may isa Ana? ang turing lang niya is friend. Oh. Nga hanapulos may bagbaga. Hopefully nga At ang kuma. guy. Hoping Hoping nga ay barang kaya na mo. Laeng. When? Nga mahaan mo't at atimat pa nang iturturi mo kanya kat may isa nga kabsat when no brother or sister. Digi no ka digiti ag memes no ko nga sa so pwede ta may isa. Nakasweet kami nga ano ba ang label namin? Anak label. Label ang dangamin. Anak label. Girlfriend, agar-aram, MU, mutual understanding. Nariga kami dito agi kong conclude no do mga dete kami na or da kami. Kasi narigat di mapasaktan ti feeling na nga dete agalak-claim ka nga aggayam kayo. Ito na maamuan na Ito hamid na gayam. maamuan na haan mo gayam. Di kita nasakit nga panunutan. Bakit hindi ako crush ng crush ko? Kakasjay. Katituring je crush na kingkwana, Ana? brotherly or sisterly lang. So antay no kwa. Sakit. Di no kwa nasakit. Dete ikukam nga awam da kayo ngam kasi idil mo bagbagin. Into no kwan ada girlfriend na no boyfriend di may nga taon. Into no kwan kat sikakat agala pong tuton wenno di mo to pagpagunyanan. Hangkay Why? tumagin inunin ag dinain kayo na ata. Di jay magayam babae kasla inperte na bagbagi na nga agayam dan. Kaha magayam. Nasa sa RP DJ ibagam jerik namon. Ibagam Jerry nam nga talaga. Tapno no amom ti saksak bayam kasi Yes. DJ mangnam na Mangnam na makakabaybayag. Manong atawan, nagregalo ka. Di ba? Still friends pa rin. Correct. Narigat ba si Ag DJ? question kat amo na met nga awan. Ano di dyan? Ma'am Edeline Saludares is also watching. Bigite madamat face to face na. Aha. Duha ka no, A and B ko na da. Digite Ayan. A Ana? na students kasla Lunes and Friday. Kasla kastay lang When? di dyan mataduma kasla Martes and Huwebes kakasda. Iso nga na ti face to face itataka no nagudwa. Duwa nga kasa duwa nga section kuma anak karini na beno may swatching apo di kita ka anak kakmatan they are also excited ni Jaika nasapa nga nagriing nagiluto dati itlog da nagbalbalom da nakamo no half day no whole day da kadigiti ko tuno mo bigat digitay Team 2 kasi ko makasa Team 1 itatanga Lunes tumo bigat Team 2 sinsin nobla da nga kasjay digiti ko so nga itading ras medyo agner-nervyos di kita pay parents at tikaruba kat adalete Jollibee
Delikado. Delikado. Handag balbalonin. Tabalon mo. Well. Ala, damat a 50. Na mabalinin. 50, mabalin mat. May sangsang ko di dyan. May isang spaghetti. Wala may isang value meal di dyan. Adama 100. Ada 1 piece chicken. Kuha na. Apo, imarmarket ko pa yun. Ngam kasta nga talaga. Tipag kuha na pagdanagan na. Di ba Josie Ramos? Josie Ramos is watching ni George Mendoza. Guma nga to. Kasta awan value di 50 pesos pa. Di Ay, kan, awanin kan 100. Barya lang, DJ 50 pesos tatan. Excuse me po. Awang pagtungtong palan DJ na 150 tatakit, eksakto lang nga adamot pang lunch mo. Ano, mapang kadigate food chain. No siksi kalaang. No food chain. Kada nga road pay ko. Di ka di mga 200 ti balon ti When 200. 200 ka Apo, talaga. nagrigat ti kasasaad itatak. Api, dububing tayo yung nadikit. Manglang tadalang ti itlog. May isang nga sinuuban. Mayatot mo ito. Hamo nga ibagbaga kidigita. Anakan. Sa bali ti biyag iti, sa bali ita. Sumbatan ka. Api, di ko nga kasakit. Ure lang nga dati. Kupa ko na. Saksakit ti buksit ko. Tadi di tatangaan kero kung mapanain ko an iti talong bayawas. Talong uno salamagi. Di kita nakatado nga prutas iti. Ure lang nga dati. Tuk-tuk rawa mo ti sa bali mo ti kunda ti buksit ko. Imagine ta ang mirmirian da di kita kapatada nga kasakit ti kang kanag ka kurkura bakti nakalalsam na salamagi. Bigat. Di ka di sa bali tuktuwa ko nag-LPM ako si ka Jose. True. Makapadanag kuya kunana. Ano mo ko ni Ma'am Maria Edeline? Set A Monday, set gayam set. Kasakazay. Set A Monday Fridays AM session. Iti set B Monday to Friday PM session kunana. Thank you so much. Thank you. Set A, Monday to Friday, AM session. The set B, Monday to Friday, PM session. Ay malam gayam ka. Kastapel ako maidi na di sakbay ti pandemic. Api di Metro Manila ngamin at morning session kan afternoon session. Right. Ado. Kasi ngamin ada ngamin do nga session ijay kasi agop overflow ti students. Ito yung rural, medyo basit lang ngamin. Basit lang ngamin ti students. Amom napinas lang ako man sa pasap apay ko nam. Dito yung ngamin kada dot may rapin tubing na ko ha. Adot may rapin. Mapandagi warwar tinawang when nagpakanti baka. Correct. Kasi kasama nga kadaw yun dati probinsya di ba? Unless nga Dakati City. Awan di kita nga makikita ko. Di nga kasta at sarabak pay lang. Punod dati talo abur na yun. Mapagkagsakdo muna ko nam tibigat. Agsakdo ka. Sakbay nga. Sakbay agdigos ka at dapat irapin mo. You have your daily chores. Ore mathangan na pintas di balay mi hamang na pintas di paraangan mi tatil-til damat ni itugtugkol ni bakit sisa nga mulmula. Hampay na urnos di jay ko na makita mat malipod di daging ganita ta. Ngam sagadam mat agsagad ka. So maplit kamat yan di balayo. Ito nalpas di sa plit in kamat adamat ti tawing. Tawing ni inadi. Mapanan to punwan di talo nga burnay mi. Tama. Habang nga nakaysa nga kon iti inapoy. Tadyain na po, basic data. Ure tumutla ang itlog nga simumulagat ti sidak. Asin, wano bugoong. Kat mayatan. Ikak to, DJ, anaganan. Ipangkon to yan, dati ko may isang itlogan. Hindi niya to ti balong ko. At dati minsan ako ang dati agpalinay kat inapoy kat inkamakketel tarangaw takamutigen. Isa mo to iparabaw. Iparabaw mo. Hindi tatawan dita. Awan. Tisidaan to ubing ka napipili da. No hanga longganisa tingar kunakon data may sa kilo nga longganisa agaapa pala di talo nga kaanakak no kasulok pimpinangan yo iti longganisa nga may nga kilo. Di si utso di nga kagupad mangkati. Taluda sa dadto pala griniri. My goodness. Di ba? Tanay imas mga talaga ti longganisa mangkati and mangrenalin. Munyos Corpus. Hay apo Diyos ko kitain nyo kadlaang it's already nganganin ni we only have 2 minutes para kideto'y anyaya program tayo for DCRL 639 kHz Radio Ronda. Alain mi dati nga gundawayan apo kada kayo amin. Ano di kita agparang-parang kanya. Ala isingit ko mambasit DJ ko nang DJ pa nagsakdom. Amo metti pa nagsakdo kidi timba duwa. Timba nga duwa. When hanak nga nagbasi di ko no jak makasakdo-sakdo agdiro sakto mangan. Kanayon DJ manipod iti high school kada college. Iso nga di si Marika kiti college iti varsity athlete na pigsaak. Iso nga marathon na kiti. Napintas nga ko. DJ foundation ko. Ore siya mati minalam di ba mangkati manipod DJ balay ni aging kana DJ bubon at damat
upat nga galon, dati galon ti tomato sauce. Ti When? bagkatan mi, burnay mo ni nana, nga burnay? Dati malabi? Ti malabi. Dati matata, sa nga galon mat ibisikleta na. That is good for how many days? Or 1 week kas de matan. Nga minalam, di ba? I would say yes. Kuna nakat, kurang aglalo no taylong gani sa akyat bumasit no maluton well ngamin. At adamang amin sweet-sweety na. Tinadagdo mga aglako tilong gani sa kat more fats into no dati maluton. Kakas na dati ukol-ukol ko lang kadadakulan. Kaslatangan latan, di ba? Ay, apo, Diyos ko, kita nyo, di kita nagsasaritaan tayo kidating kanito apo for anya aya. Pakadatang nga Awan. Alas, dati ni Ina, di again for anya aya, itatangaal daw guys. At damo ito'y abay ko ni Engineer Rolity, nga nang pagpakatawa, nang informer kada kayo, no anaman anything under the sun or anything under the bridge by kiti, nga pagsasaritaan ti anya aya. It has been a fruitful morning para kada tayo amin. Thank you so much. Mapante agsakdo dya artisyano ko na namang kati. Tama. Talaga. Amu tayo, di kita nga ubra tayo. And ladies and gentlemen, this is Ina D. Rolity. Naimbang na bigat Agsublikan tumanen into no bigat. Ti may sama kasing oras iti dating estasyon DCRL 639 kilohertz Radyo Ronda. Anya aya, thank you very much. Thank you so much guys. Babu. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Hi everyone, siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, News Stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga ni stroke. You know what? Half body, na-paralyze iti bagi. Although ada iti recovery iti, yung babayan ti panag-usap iti because alalisto, iti panag-recover iti bagi, mga pagnakon, ken kasman ganyo, pimintas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita, ken kastameten pimintas pay iti circulation iti bagi. Idi na atake ak nagkaroon ak iti nervyos every time adda natay sumken madiarik na gapot iti ata ko stroke ak manen. Ken babaen iti parusap ko iti tibikos nekat di anxiety, nekat ti insomnia ken iti over fatigue. Isu nga kadagiti pada nga ni stroke usa ka tibikos kaputa very effective mamimpisan nga balbaliwan na itirik na ken kastameten iti panunod tayo. Tibicos, the best.
Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da inadi. Rudy T. Ken Hanibi. Kadwada pay Dalulo Rocky Ken Lola Beshi. Magrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tingna ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pangkakatawahan lang.